Aha ni ahagana isaha ya saa sita mu gihugu cy'u Rwanda, naho mu gihugu cya Kampala ni isaha ya saa saba, aho hari umusaza bita Rwamakuba Donat umaze imyaka igeze ku munani akorera muri uyu muhanda Masaka Kampala, akaba arimo aratabaza avuga ngo ubuzima ntago bumworoheye, dore yuko hari n'igihe bashobora kumara amezi arenga 6 batarafata amafaranga, akaba arimo arasaba umugiraneza uwamugirira neza akaba yava muri uyu muhanda Kampala Masaka, dore yuko kuva muri uyu muhanda ugera iwe nabwo ni urugendo rutamworoheye, kuko amaze igihe kinini cyane ahakorera, akaba arimo aratabaza avuga ngo ababishinzwe babavuganira bakaba babongerera umushahara, kuko hano mu gihugu cy'abaturanyi ubuzima ntago buboroheye, dore yuko iyo hagize n'ugira icyo akora cyangwa se yavuga, dore yuko atajya yumva, ndetse bakanarenzaho bakamubwira ngo ese ubundi icyakuzanye urakizi, cyangwa se icyo waje gukora urakizi, bakamubwira ngo kora cyangwa ubireke, akaba arimo aratabaza avuga ngo waba ufite umutima wa kimuntu mu banyarwanda, dore yuko hano mu gihugu hari abanyarwanda bafite umutima wa kimuntu, akaba yamufasha akabasha kuba yasubira iwabo mu murenge wa Masoro. Kurikirana inkuru mu ijwi rirambuye rya Dufitimana Gilbert. Rwamakuba Donat. Nkaba ndi mu gihugu cya Uganda, ariko nkaba naravukiye mu Rwanda. Rwamakuba Donat, umaze igihe kingana iki ukora aka kazi ko kwikorera mu muhanda? Natangiye mu 2017. 2017 ukora mu muhanda? Ubu nkaba mfite imyaka nk'umunani nakoze. Imyaka nk'umunani. Iyi myaka 8 mu mibereho yawe y'akazi kawe, ese bimeze gute? Muri iyo myaka 8 ni ukuvuga ngo ndetse ikintu kimfasha no gukora aka kazi ni ukubera mu rugo barahara twabonye tukafatanya utwo amafaranga yabonekeye akaba ari icyo. Nise Rwamakuba Donat, ubuzima bwo muri uyu muhanda urimo urabona ute? Turi ko turi no mu gihugu cy'abaturanyi, ese ubuzima uri kubona hano bumeze gute? Ubuzima ntabwo bugenda neza, ntabwo uri kugenda neza, bitewe rero n'igikorero gikeya kandi kikaba kitazira igihe. Reba n'inzara, urabona izuba riracanye. Izuba riracanye, cyagombaga kuturamira muri ayo mezi uvuga duhembwamo. N'amezi angahe babahembera? Amezi 3. None ubwo mbere ukwezi kumwe gushize n'ukundi kukaza nibwo mufata, mubona saleri y'ayo mezi cyangwa mubona y'ukwezi kumwe? Oya, turayabona yose. Amezi 3 turayabona rwose, ariko mukayabona nyuma y'iki? yasanguye akenshi wenda waba ufite n'aho wikopesha, kuko kuhabona aho wikopesha ntabwo byoroshye, kubera ko ntawe wagukopa ngo ategereze amezi 3. Ahubwo wenda iyo wikopesheje nk'akantu uhengeranya uri hafi wenda kuyabona, akaba aribwo wenda ubona, ariko nabwo si henshi, ni hamwe na hamwe. Reka ugukundiye akaguha akantu kakaba kagufasha mu rugo, wera ugasanga utwo basinye mu rugo bakoze, mbese mugasaranganya. Ukaba wifuza iki rero?
cyane cyane icyo nifuza wenda sinavuga ngo nubwo abamara amezi 3 sinzi ikintu kiba cyatindije niba ari amikoro make ntabwo biza ariko noneho nibura umushahara ukiyongera. muhembwa amafaranga angahe Ku munsi ni amafaranga 1,200. ku munsi ni 1,200. mukabo namwe muhakora mu maze kinini mwumva babashyize babashyira nko kuri angahe? Nibura batuzamura wenda umuntu akagerageza wenda nka 2 nibura nka 2. buriya turaza kuvugana n'umuyobozi wanyu ubahagarariye ndetse n'ushinzwe iki gisagara cya hano, tuzagaruka tubabwira uko byagenze. Yego.